Кога сме веќе кај жените, ние имаме една добра жена овде во публиката, која што всушност е и најдобриот женски стендап комичар во Адрија регионот за 2013 година според Стендап Македонија. Да ги видиме номинациите. Номинации за најдобар женски Адрија стендап комичар за 2013. Марина Орсак, Хрватска. Луција Чировиќ, Словенија. Јелена Радановиќ, Србија. Најдобар женски Адрија стендап комичар за 2013-та, феноменалната Марина Орсак. Због жене ово, јел? Због жене, добро. А због прошли пут, добро. Ајде. Dobro. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši. Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom, svi znamo ko je Massimo Savić i meni je Massimo Savić nevjerojatna osoba iz tog razloga što svaki put kad se Hrvatska bori bijelom pjesmom protiv droge, on je prvi. Onak, nema me jebat, znaš, taj čovjek se toliko drogira da ja mislim da njemu ove postojeće droge nisu dosta, da doma svoje vlastite radi. I zato mislim da je bilo super kad bi gospodin Massimo barem jednom izašao na pozornicu i otpjevao onu svoju pjesmu Stranac u noći, ali sa malo prilagođenim riječima njemu, recimo otprilike: znaju me svi, prodajem dušu zbog droge, zbog pjesama, zbog publike, zbog vas. Prodao je sve dileru, ja sam sad stranac u noći, a trebam ga i zovem ga. O, pušit ću dok pluća mene zabole, vučit ću dok nosnice ne izgore, pikat ću dok vene se ne zatvore, zauvijek ću biti. Tako čovjek treba pjevati. I sad, hvala. I super mi je za one ljude u dvorani koji puše marihuanu s vremena na vrijeme, imam jedan savjet. Naime, ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da se zjenica ljudskog oka širi ukoliko ugledate nešto što vam je drago. Tako da sljedeći put kada vas zaustavi policija, optuže vas da ste nadrogirani, recite nisam, samo mi je drago da vas vidim. Policija. I to pričam u Zagrebu i dođe neki lik i kao ne, nije istina, zjenica ljudskog oka se širi kad se uzbudiš ili napališ, još bolje. Nisam nadrogiran, samo bi vas jebo. Jel to pendrek u džepu ili vam je drago šta me vidite? Hvala.